Papsek ya. Yang biasanya estetik itu Awa dengan Dila. Wah, harus si ono sih. Anjir, gelasnya nih sawang kayak teh Awa. Pinggir. Kudu dilap kok. Itu sih tangannya bukain blok. Sing mau irna. Endoknya ada celup itu. Kan harusnya lek dicelup nih enek 5 sampai anu. Enggak. Kok 5 enek 2 sampai 3 ngono. Iku sing dhuwur kayak diputer seret no. Sedotan Pak, habis sedotan. Apa nih? Makanya tak ajaran gue kayak lipstick kalau pakai lipstick tenan kayak bener kayak. Nek wis reget bupake sarono-sarono luk-luk ngene kan juga. Nek sik ketok ora sik diganya. Ngono kadang lipstickku kayak anu ngono. Dikit-dikit ngono. Ora maning tangan tak srek kayak. Ndak tamat ngono. Cuma hatiku dingin ngono kan luwegi yo. Ada terpaksa. Tidak boleh Awa sabar ya. Coklatnya bojone enak. Coklat apa? Coklat apa? Coklat oke, coklat. Yo maksudnya coklat atau beng-beng apa emang bubuk coklat ngono. Bubuk coklat. Iki lek kondensel aku dhewe ora iso bedane yo. Ayo Emi, di mana kamu Emi? Di mana Emi? Enggak emang nyoteng toh. Titik kok goren sampai saiki sik kesoting kayak iki aja omong sing kesotingi. Tambahan nomor meja 37. Iya, makasih. Kok ngeblur. Nah, Ini yang mas-mas sing lucu. Terus kesal.